Majito Margeria Witaseni Yensoka TV nigo chiaragire chensa isana na ibere chia bono mugaso chinga kina kwariganirya magiya chensa isana na ibere kanso ike enyetariane Diana Ndemo. Kera matemo amnene akipsea yaborokia bali grade sano nemo haikiro moerio haborokia emero emberuki 15 bere bayiboire abana chinsemo cha Igembe me county ya Meru omobusoma nebwe nyagitari ya Igembe hoene kiriye chinga kya boli ya bayibori nabigabo kya school kubalinda borokia chinga kiechi. Na kwa siku ya leo tuko hapa na wamama wa hii jamii ambao ni wamama wachanga ama teenage mothers. Hawa ni watu wote ambao wamejifungua ama ni wajawazito na hawajafikisha umri wa miaka 19. So kama hospitali na kama hii community ya huku kwetu tuko na changamoto kubwa sana, ambapo tunapata wasichana wadogo wa miaka kuanzia hata 12, 13 wanapata mimba na wanakuja kujifungua. So kuna changamoto ambazo zinaandamana na hii za kiafya na pia zingine za kijamii, sababu hao ni watu ambao hawajakomaa kimwili na pia kijamii wako na changamoto za kifedha na pia za ujuzi. So tungependa kwamba hata kama imefanyika tuone vile ambavyo tutawasaidia kurehabilitatiwa, na kuna wale ambao wanafaa warudi shule waendelee na masomo, na hivi kwamba wataweza kuachieve ndoto zao. Hata kama wamepata mimba isikuwe ni kizuizi cha wao kuwafikia ndoto zao. Kwa sisi kuweza kudeal na hili janga, itabidi watu wote ushirikiano wa stakeholders wote, kuanzia wazazi, watu wa makanisa, viongozi, walimu, sababu hasa ukiangalia hawa wengi ni wasichana ambao wako kwa shule. Nabigo Majito Margeria tugoskana wikase county ya Nyamira nigabo bisaba EFCC basaganira obumenyo bwayo mugabara we county ya Nyamira omoske Amos Nyalibo aigaso mucho Nairobi na bigo abisia yase county ya Nyamira nabigabo bisabo nigo bachakire kunengia umugabano yo kubwatikana nejinkuma cyo kurumi asebaganire amasakara amange ayubaganitie achikonekia obukurume ubwaye nabigo bunengi obu bogasene okora. Majito Margeria omorikito Steve Nyariki Mbunde no arase county Nyamira nabigona nyara kwa kwende ya masenya eye manyare kagutumanya kole netigatura ligachiaria agendete kwene kiwa asiabisi cyo mugabano we county Nyamira omoske Amos Nyaribo. ¿No conoces? Estoy viendo este video que es por la nena de hecho. Majito Margeria musakite Mbunde no arase county ya Nyamira hastia bisya yo mugavana we county yo na leta twende masayemo tonyare to kuigwa ali agendete kwene kiwa ase county yo ikiraboni gastia bisi cyo mugavana yo Mbunde wikiraboni gana ali agendete kwene kiwa ase county ya Nyamira. Mbia mano Diana Ndemo yaiga sende ne chia bisi chumuga abano Nyamira moske Amos Nyaribo ase goikabono aba sigari gose abanyanyimbo abatuki hasomuntu bw'Nyanda zo DCI abo korengana bari bayime do bakoerangana ikyombe yo kurwanya obukurume kya EFCC ekigo ikabono kebegete kambi hase obisi yo mugabana Nyamira moske Amos Nyaribo nabo
babegete kambi abasigari bane nibo begete kambi ase abisi ye Chipara ekere kioni babegete kambi ase obisi yo menyo bw'omugabana Nyamira yuera sensemo ya Nyabitire mochi Nyamira nabo igo asensemo ya Nyansiongo ase wodi ase bunge ya Borabu ase goikabone iga bagendrete go rigereria chiabisi chiontra manya goikabone yana nkianere moro bako bakurigereria go kugera mbara kwana na intuirinde tonyare ko batokwera so imenga anda kinkinto kige kugera bago chase chiabisi chio igona kune nkiana ndinkinto kianere moro bakurigereria go chime embonde chensa ire ngabo obusaba banyara bawikira na se county ya Nyamira ange chinsa ibere chiabono mambia nigo abo bisabo konyora bayikire chinse mo chonsi koranga be bangite biya nigo bangite go swase baika ase mo chiyo Nyamira iyo yana basikari baya tanana oche chinse me chonsi na natika ko kweresera chiabisyo mo gabana na biga se chinyomba cha echo onsi na boigo asense moye chiabisi Chipara na obisi ye nibo gose finance wakwanire n'abamenyi bare yange na chiabisi echo kwekabano tinda kuwa n'abamenyi bande bonsi ko kugera nona abamenyi abanyene mbara amanyanga nkento ki abanyanyi mbaba gukora gose mangana kibakora na ntubo babariki ntoranje none ko bwata kibica go cya so imenyi babo bisaba tubegete batubegeta soro bago bagatanga barakorega se abo machi gukwana syo bisiamo chia regional echingore ngiciko ko mujobo songo igo ikabone gaba ntora abori maoni anda bonse kokora bakabone gantora amanyanga nkento kianene mono bakoma bakurigere ligo chima kokora mbara to statement yabo ikirano kenengere babo goirkurwa bisiechi gose bado moraikira na morole ntora rigere lyabo ya ko manyangire kinna nati gote ngito sikereire lakini gati abare imeni obago tweranganda kene ebakuriye amasakara gose document yanda ke bakurigereria chichi county sekerito kageranga na bera togekananga togokageranga na bera togekane no botutukanu bwe nibo anda kyo mugabano yororekanira se county yugo somo konyoe Kachinse chinga karato kwende mbeo mugabano Nyamira musikira musinyaribo tararokana hasichinse mentionsi bamuriya sinyansiongo tatogeti ensemo ya Nyabite asa komenya tatogeti baigo bisi taikiraneti goikabono ndobwatira potiro nderwensinganga y'umugabano Nyamira musikira musinyaribare goikabono tekere go Nyabibugo tindi bogenda se county ya Nyamira asante sana musakito na ndogende gotumanyaria gwanekyo kurwa se county yeyo Mwanjito morigeria na raikuru se county ya Nyamira horoche abaraigaria se county ya Nyamira na bigo ababa ESC mbagasene kwena kiasi chensemecho asibagende tokoro bunengi kwa igure aliyo musakite mbonde anyari kago totebya kurwa se county yo ya Nyamira kuri no mwanjito morigeria togosuka mutwe na bigo ntonyoro roboturwa centre ya bene nigo muraibense ya Kenya Moske William Samuel Ruto atebire bunabamenyi be county ya Nakuru nigo bono abigetekerenga yokobwatana n'abakenya irense ya Kenya enyareke gusuka mutwe asasabire abarai ao kubwatesia kwa gachense ya Kenya na bigo Moske William Ruto niga agendete netara ya yamatukata to ase county ya Nakuru mwanjito morigeria turategerega chichinkwana chae muraibense kazi yangu ni kuunganisha Wakenya wote bila ya kujali hawa ni wa sehemu hii, hawa ni wa kabila ile, hawa ni wa dini nyingine. Sisi wote ni ndugu moja, watu wa taifa moja jameni. Tunaelewana? Na tukipanga haya mambo yote itatutosha. Sio lazima kabila moja ikoze ndio kabila nyingine ipate. Hapana. Sisi wote tunaweza kupata. Ama namna gani? Sio lazima sehemu moja ikose ndio sehemu nyingine ipate. Hiyo ni akili ndogo. Shida kubwa Kenya is small thinking. You know, average thinking. Watu iko average hapo. No, you know, usual, normal. Hapo ndio inatusumbua. Tunataka tu elevate. Tuwe extraordinary, tuwe excellent. Wachana na average. Ndio Kenya iweze kusonga mbele. Kila kiongozi, wewe utusaidie kuchangia vile Kenya itasonga mbele. Wacha kudharau taifa letu. Wacha kuweka chuki kwa taifa letu.
Wacha kuongea maovu kwa ajili ya taifa letu. Confession brings possession. Wewe ukiendelea kusema Kenya ni bure, Kenya itakuwa bure. Kenya si bure, na Kenya is not a failed state. Kenya is a great nation. Kenya will go places. Kenya is a blessed. Nabaigo omwanjito moligeria abakoli emirimo bagokora emirimo y'obochenu Nyagitari enene county ya Machakos besokirie na kolero gotakanwa eng'eria yabo ase chingaki chiabono basabire serikali ye county ywe kuragwa no mugavana we county yo Muski wa Vinyandeti goswanana eri banyore eng'eria yabo. At least make sure every month tumelipwa. Do obvious tukikosa kulipa kila month kama mimi huwa na safa. Juu ya mtoto mwenye ako kwa nyumba. Mtoto anataka diaper, anataka dawa, anafaa kukula chakula healthy. Juu nikikosa kulipwa kila mwezi inamaanisha ningoje wagonjwa wamalize kukula ndio nibebe huyo mtoto chakula. At least akakule. Tunaomba kama kuna uwezekano tupewe contract na county government of Machakos, tukue under count. Hata kama tutakuwa as cleaners ni kwa sababu tukiwa tunalipwa na count hatutakuwa tunashelewesha mishahara yetu. As a county, we have already paid that contractor. The contractor is called Nathifu Company Limited, and we always pay their dues as they fall due. And I want to confirm that we are talking to the contractor, and we are going to look at the contract, what it says, and we are going to take the necessary actions to ensure that does not happen again going forward. Nabaiga omwakiri yomo kurwa somo chiewe county ya Nakuru niga mochiria serikali enene yomuske William Ruto asogotabwatia enachie kigambero ya chigeto kubwekwa korobebe eryo kulinda amalimo yelinaniria rimau mwakiri oyo otebire niga arachie kwirana na indase kigambero eryo korwa buna oguchika kurabe wokubwatiwa. Na kwa uamuzi wake, Jaji Mtungi aliweza kuamrisha wale watu ambao hawakuwa na vyeti walikuwa wapigwe msasa na Wizara ya Usalama ya Ndani pamoja na Wizara ya Mashamba, na baada ya kupigwa msasa wale ambao walistahili kupewa vyeti vya umilikaji wa mashamba walikuwa wapewe mashamba yao ndani ya miezi 12, na hiyo miezi 12 itakuwa inakamilika baada ya siku ya kesho, yani kesho kutwa. Ndiposa ningependa kusema kwamba serikali ya Kenya imejaribu lakini haijatekeleza uamuzi ya idara ya mahakama vile ilivyoamrishwa, na ningependa kusihi serikali ya Rais William Samoei Ruto ambayo imejaribu kuweka mipaka lakini haijatekeleza uamuzi hiyo vile inavyopaswa. Pili, hata ingawa mipaka ilitengenezwa, hata ingawa beacons iliwekwa, yule waziri wa mashamba pamoja na principal secretary wa mashamba hawajapatia petitioners ile ripoti ya survey vile ilifanywa. Je, ni shamba kiasi gani ilikuwa ndani ya msitu? Ni shamba kiasi gani ilipatikana baada ya hii mipaka kutengenezwa? Nabigo ebyombe nigo byasokire na kugikiria serikali ya Tanzania ekirobono abamenyi benseyo bagendete gukora obochori obonene hagati y'abarayabo no Muske Martha Karua na nigo baragire ebyara gucha Muske Samia Suluhu asoko cha abarayibande na kubarusia se amameranyo y'obochori obonene mienseyo ya Tanzania. Fellow East Africans, we stand here as East African citizens, mandated by the fact that Jumuiya ni yetu. We continue to witness human rights violations and the degradation of democracy across the region. And as citizens of Jumuiya, we stand as one. We stand here grounded in our East African identity as members of the East African community. Borders will not limit our brotherhood and sisterhood. The tragic occurrences we are witnessing in Tanzania go against the very principles that underpin the East African community. We stand here to state that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Contrary to rumors circulating, no elections are happening in Tanzania tomorrow. As all international media companies have been barred from entering Tanzania and many local licenses have been withdrawn,
we raise our voices on behalf of Jumuiya, our Tanzanian comrades, and the people of East Africa. Tanzanians have spoken by stating, on our part, we haven't even described it as an election. As for an election to be free and fair, there must be at least a competitive election. This is not an election, ni maigizo or drama. Attributed to JK, a citizen of Tanzania. There are no free and fair elections happening in Tanzania. President Samia Suluhu is preparing for her coronation, as her only opposition is her very own shadow. All her main opposition candidates have either been detained or barred from participating by the Independent National Electoral Commission. The country has been reeling over a silent epidemic of enforced disappearances of dissenting voices, regular abductions, arbitrary detention, torture, rape, extrajudicial killings, and judicial harassments. These atrocities and crimes against humanity are primarily against perceived opponents of the current regime and many people who rally against electoral malpractice. Banjito Margeria tutigarite asenseri ya Tanzania obwo karabanigo mu basobono chinsemo chinde chiensemeyo nigo chiene kire chiburaburwa cyokorobekana asaba kichikura barobekanire nabo ikokuba korokia okogechiwo kwabo meganya barayibekiama bibya mabinde kolinwali baga yoko akachikura osego chabuna bugocha asedebe unabaki chikura. Hichi ni kituo cha kupiga kura. Hamna kupiga kura hapa. Tupo barabarani kule. Tupo barabarani kule. Manjito Mulgeria na radio agendete konekiwa kurwa senseri ya Tanzania kurende obasaki baitomba agende okumanya aria agendete konekiwa asenchra yobwagare nabigo chinga kitogokora magiya chinsaisa naibere nigo mawaziri mukuru bobolindi boime Moske Fred Matiang'i hate birobora yobya na ubora kore obokurumi mensi ya Kenya asoroboti urachugokira senchra bene nabego nigate birebu natali ogonchoreria amachiko na wikirawo Manjito Mulgeria bitaseni ya Soko TV Tiangwa kiringambi ya mana soko chori gita sengi tugian Soko TV kwa gita sengi kiago nambe yemo tumere nande ankyo aseme saya maya chensa isana naibere edetariane Diana Ndemo. Eye Soko TV Uboroso bw'umugusi.